U pitanju je raskrsnica ulica Put doktora Goldmana, Moše Pijade i Branislava Bukurova. Ova investicija vredna je više od 90 miliona dinara, a zajednički je finansiraju grad Novi Sad i pokrajinska vlada. Zadovoljni smo kada projekti iz Novog Sada dobiju podršku pokrajinske i republičke vlade, kada imamo dobru viziju i dobar plan šta treba dalje se radi u Novom Sadu i ovo je samo jedan od primjera, jedno od polja gde smo postigli saglasje sa pokrajinskom vladom, dobili podršku predsjednika pokrajinske vlade, njegovih saradnika, pre svega u korist i na dobrobit građana Novog Sada, ovde konkretno građana teritorije mesne zajednice Sremska Kamenica, ali i jedna snažna saobraćajnog čvorišta prema institutima gore u Kamenici, nešto što je neophodno kako bi bila još bolja komunikacija ne samo zaposleni koji rade gore, nego pre svega pacijenata koji traže zdravstvenu zaštitu u institutima u Sremskoj Kamenici. Ovde ćemo za nekih 3 meseca imati modernu raskrsnicu, moderne saobraćajnice, pešačke i biciklističke staze, ali upravo i sa time će se razvijati dalje komunalna infrastruktura u ovom delu, nići će novi objekti, grad mora da se modernizuje, ne sme da spava, ne sme da se zaustavi, on mora da se razvija, a s druge strane da se čuvaju istorijsko-kulturno nasleđe, sve ono što je prepoznatljivo, što je krasivo Novi Sad vekovima. Nabroje gospodin Mirović, dosta stvari koje radimo zajednički i na čemu smo zaista iskreno zahvalni kao građani Novog Sada, jer svaki novi dinar je plus za Novi Sad. Mislim da samo ove godine ćemo od pokrajine dobiti po ovim investicionim aktivnostima gotovo pola milijarde dinara, a gledat ćemo da taj kontinuitet, odnosno tu dinamiku nastavimo. Kao grad imamo ovde i dalje dosta izazova, pričali smo i sa predsjednikom mesne zajednice i sa odbornicima sa ove teritorije, čeka nas i pitanje kanalizacije i na Popovici, čeka nas, ja se nadam i verujem da ćemo na leto krenuti konačno vodovod i kanalizaciju ka Bockama, odnosno posljednju fazu, i čeka nas veliki izazov oko vodovoda na Tatarskom brdu koje je praktično nelegalne vodovod, odnosno nije u onakvom stanju kakav za građani očekuju i pre svega nije urađen kako to zakon nalaže i ja se nadam da ćemo imati znanja i sposobnosti i naravno i da će budžet biti stabilan da možemo sve te radove da nastavimo da radimo. Govorim samo o mikroinvesticijama koje radimo, dogovorili smo i oko putne infrastrukture da se ceo ovaj potez saobraćajnica osveži, ne samo ovaj deo, nego ovo što je gospodin Mirović predložio i prema institutima, ali dole prema petlji Mišeluk i prema televiziji, odnosno tranžamentu da dobije novi asfalt kako bi ovaj deo grada zaista onako pogledao. Ja znam da ima mnogo više očekivanja, ja znam da ima mnogo želja, ja znam da ima puno još nedostataka, ne samo ja, nego svi mi smo toga svesni. Ja samo kažem, ne idemo nigde unazad, ne idemo u minus fazu, idemo napred, investiramo. Da je to sve lako bilo rešiti, ja pretpostavljam bi odavno to sve bilo urađeno. I da bi neko odavno doveo i vodu na Bocke i odavno doveo kanalizaciju na Popovicu i odavno rešio i ozakonio vodovod na Tatarskom brdu. I ja bi bio najsrećniji bi mogli nešto drugo da radimo. Nažalost, mora se radi stvari koje nisu rešavane decenijama. Ja razumem nekad i ljutnju i nerazumevanje ili nestrpljenje, ali ono što ću obećati to je da ćemo nastaviti dalje da investiramo, da radimo u svim delovima grada. I da ćemo konkurisati kod pokrajine i kod Republike, dobijemo što više para za Novi Sad. Kad kažem Novi Sad, mislim od Ledinaca do Kovilja i od Stepanovićeva do Begeča. Apsolutno za sve delove grada. Hvala pokrajinskoj vladi, hvala mesnoj zajednici Sremska Kamenica. Oni imaju uvek neverovatno očekivanja, ali dobro, mi ćemo se truditi da se zajedno ti komunalni problemi rešavaju na korist građana koji ovde žive. I hvala svima koji na strpljenju zbog otežanog funkcionisanja. Ja verujem da ćemo, kažem, u prvoj polovini ili polovinom juna imati potpuno završene ovde radove. Kolika je vrednost? 90,5 miliona dinara. Zajednički finansirana pokrajina. Evo, kažem, ove godine, samo bez ove investicije 400 miliona do sada pokrajina izdvojila za grad. To je bulevar Mihajla Pupina, to vam je bulevar Jovana Dučića, bulevar Bate Brkića i još manjih niz projekata. Ne govorimo o Evropskoj prestonici kulture, ne govorimo o Opensu, to je nešto što ide parom, govorim samo o ovim najvećim projektima, odnosno što ide preko uprave za kapitalno ulaganje pokrajine, da ne pogrešam sad ko su nosioci. A mi ćemo gledati da predsjednika pokrajinske vlade, kažem, zamolimo da još više para za Novi Sad, da imamo najbolje projekte, a razumemo da mora da vodi računa o svim delovima Vojvodine
Mi smo toga svesni, kao što i predsjednik Srbije i premijerka moraju da vode računa o svim delovima Srbije. Ali mi ćemo gledati da budemo konkurentni sa projektima. Ne mogu ni sve pare dođu u Novi Sad, a gledat ćemo da uzmemo uvek koji dinar više, kad kažemo uzmemo, mislim figurativno, da investira se u Novom Sadu. Ova raskrsnica važna je zbog velikog broja pacijenata koji svakodnevno gravitiraju prema sva 3 instituta u Sremskoj Kamenici. Dobru saradnju i velike investicije pokrajine u razvoj najvećeg grada u Vojvodini potvrdio je i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Želim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo jer zajedničke investicije koje su na teritoriji grada isplanirali predstavnici grada Novog Sada, gradonačelnik Miloš Vučević sa svojim saradnicima i moji saradnici, realizuju se i teku veoma dobro prema planu. Mi smo izdvojili sredstva ne samo ovde za uređenje ovog kružnog toka u Sremskoj Kamenici, već i za prvu i drugu fazu uređenja Kameničkog parka. Radimo i na završetku radova na centralnoj kuhinji predškolske ustanove u Novom Sadu. Pripremamo se za rekonstrukciju ulice Marka Miljanova. Posebno završavamo na kilometar odavde i možete i golim oko da vidite novu zgradu radio televizije. Signal će biti pušten 25. novembra ove godine. Ni dan ranije, ni dan kasnije. Završavamo naučno-tehnološki park. Grad svojim sredstvima završava muzičko-baletsku školu. Jednostavno, danas smo želeli da pokažemo i zajedničke investicije i one koje finansiramo sa jedne strane pokrajinska vlada, samostalno sa druge grad Novi Sad, da se vidi da je jedna sinergija i u finansijskom i tehničkom i projektnom i u svakom drugom smislu dovela do značajnih rezultata. Novi Sad se menja veoma brzo, menja se lice grada. Važno je strpljenje za neke stvari koje godinama čekamo, koje ovde kao građani Novog Sada nismo imali. Evo, imat ćemo ih i ovde u ovom delu grada. Mi ćemo nastaviti da realizujemo značajne investicije u Novom Sadu. Nisam pomenuo i nove koje planiramo u ovoj i sledećoj godini, izgradnja nove zgrade Studentskog kulturnog centra, izgradnja muzeja 20. veka koju ćemo realizovati na mestu sadašnje zgrade Radio Novog Sada, Studija M. Ima mnogo projekata. Jedan deo naravno finansira i Vlada Republike Srbije, na tome smo joj zahvalni, ali pokazujemo, rekao bih, sposobnost da na vreme pripremimo projektnu dokumentaciju, da ona bude kvalitetna, ažurna i da zaista zajedničkim radom prema prioritetima koje odredi grad Novi Sad na svojoj teritoriji i mi, predstavnici pokrajinske administracije, u tome učestvujemo, podnesemo finansijski teret. Novi Sad je za nas veoma značajan grad, najznačajniji na teritoriji Vojvodine, naš administrativni centar. Podsjeću vas da u ranijim odnosima između pokrajinske administracije i grada Novog Sada u raznim političkim podelama nije bilo ovakvog nastupa. Bilo je slučajeva kada su iste ili slične političke stranke imale većinu i u jednoj i u drugoj administraciji. Bilo je slučajeva kada je bilo različitih političkih stranaka, ali nikada nisu nastupali planski, organizovano sa ciljevima koji se ispunjavaju apsolutno na vreme i to jednostavno građani treba da vide. To je jedna politika koja daje rezultat, to nije politika praznih priča, to nije politika Twittera, to nije politika Twitter manijaka, to je politika oni koji rade, koji stvaraju, koji projektuju, koji su jednostavno na terenu sa svojim ljudima, sa izvođačima. Pogledajte, tokom zime su ovde ljudi izvodili radove i odajemo im svo priznanje za sve ono što su na ovom i na drugim poslovima zajedno sa drugim izvođačima u celoj Vojvodini uradili. Nastavit ćemo sa snažnom podrškom Novom Sadu koji se razvija veoma dobrim tempom i zadovoljstvo je videti te projekte i učestvovati u njima. Rok za završetak radova na izgradnji kružnog toka je 210 dana, odnosno početak leta 2019. Posao je pripao preduzećima Put Invest iz Sremske Kamenice i Tehnika iz Vršca sa 2 podizvođača.